munsi ndabyuka ndamahoro narengejeho teveri n'irogo ibi nyarwandakazi imyitozo ntabwo iba yoroshye. iyi ntabwo igoye ubwo nibiro bingahe hariya ho? ni bitanu bitanu 10. You 1 2 chest out. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bum stop so nakubwira nuko ndusha guterura nuko ndusha guterura reka ntabwo nabiterura biriyaje. Two bump 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sawa shatu nageuza Twende ibi biradusoje ego 1 2 3 sa chill 3 4 5 speed is up speed turatangira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 safi. Ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. ubu tuvugana turi kunzi ikorerwamo imyitozo ndi kumwe n'umutoza ukoresha imyitozo ngororamubiri ndetse na Ketchup. Twamusuye Ketchup aho akora imyitozo ngororamubiri imufasha kugera kuri taye yifuza kugabanya ibiro muri rusange. Coach ndakwakiriye kuri Ketchup TV show. Urakoze. Bakwita Nitwa Yves, Coach Yves. Ketchup. yo Bimeze bite? meze neza Coach Yves nguyu. ngo ni koca Yves 27 ko hano bakoramo ari ba Yves babiri
uyu we harengaho 27. 27 ni ngombwa cyane. ushobora gusanga hano habonetse umukiriya akaza avuga ngo Yves bakayoberwa uwo ari we. bakamuharimo Yves 27. Ive makumyabiri na karindwi. Eh. Alright, yego aha niho ukorera imyitozo ngororamubiri umunsi ku wundi. Ukora ryari imyitozo yawe, ukora amasanga na gute ku munsi, niba ukora buri munsi byagufashije iki kugira ngo mbone ubuganira na Yves Fresh? nkora buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatandatu. Iyo nta gahunda za shooting zajemo Yego. nkora kuva kwa mbere kugeza kwa gatandatu. Iyo zajemo nkora kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu nkasiba no kwa gatanu. Yego. Ikindi Icyo bifite byagufashijeho? siporo Yves ankoresha zifite ikintu kinini cyane zamfashije. Nanamushimire nize kumubwira ngo kera nimba umukire nzamugurira inka kuko nzamugabira inka. Zamugabira. Kubera ko hari igihe uba ufite koca akagutera kuraje, hakaba n'ubwo wenda nawe aba ari umunebwe akagutera ubunebwe cyangwa bwiyongera ku bwo wari ufite ariko anera kuraje. Ikindi Yves yatangiye kunywesha siporo mfite ibiro 90. 90. uyu munsi mfite ibiro 80 byuzuye. Ibiri Cya gihe byari 82, ariko ejo bundi naripimye ku munzani umeze neza, n'ubundi nipimyeho bwa mbere mbona 90, nsanga mfite ibiro 80. Wow. Kuva mu kwa kabiri, usibye ko harimo n'amezi ntagiye nkora neza, rwose ibiro 10 ni ikintu kidasanzwe, urumva ko dukora cyane. Yego. Coach Yves, byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo uvane ketchup ku biro 90 bigere ku biro 80 mu gihe kingana nk'amezi 6, I think 6 gutyo? Ni amezi make Yego. kandi akagenda ibiro byinshi Yego. n'ibiryo atarabigabanyije. Oya, yaragabanyije. Ikintu cya mbere ni umuntu ugira discipline mu buryo bwo gukora n'uburyo bw'imirire. Yego. Ni umuntu ushobora kwiyima kubera intego runaka. Mu bintu byamfashije rero ni uko undi ntoza abantu benshi, ariko biba bigoye kubona umuntu witanga Yego. mu buryo bwa siporo no mu buryo bwo mu rugo, nibiye ngombwa ko mukurikirana. Rero ikintu yamfashije, twarakoraga cyane ariko no mu rugo akiyitaho. Icyo kintu cyanyoroheye cyane. Niyo turi gukora abafite ubushake nyine abari hejuru y'abandi bantu nkoresha, kubera ko mfite abamama benshi nkoresha, ariko niwe muntu nkeka ko ushobora kuba ufite ubushake mu gukora cyane. Yego. Byakoreye kubera ko yari afite ubushake bwo kugabanya ibyo biro cyangwa? Yego, yari afite ubushake kandi nawe muntu yari ari mu bihe bibi, ndakeka ko nibwo yari akiva mu bihe byo kubyara. Biba bigoye ko umuntu yahita atakaza ibiro mu buryo bwihuse. Rero we yari ibyo kurya na siporo tugakora cyane. Byanyoroheye kubera iyo mpamvu gusa. Imwe muri siporo mujya mukunda gupfa kandi y'ingenzi ni iyihe? Ni siporo y'amaguru guys. Amaguru. Ku igare cyangwa? Oya, swat. Amaguru. Swat. Icyo gihe arabyanga Niyo cyane. siporo yonyine azuriye. Barakoze ikora nyashi. Oya. Nibyo ntiturabigera, twa turi kwibanda ku bijyanye n'ibiro. Ibiro nibimara kugera aho dushaka tuzatangira twite ku bice runaka. Mu mubiri none uko mubishaka byose. Yego. Umwitozo ngororamubiri ngo uraremba ku mubiri. Ubu ushobora kubona umuntu nk'ubu nkanjye nka kano kavuga ati ndagafunga muri ubu buryo. Yego. Yego. Ukuntu ngana ntabwo ngana nk'aba fitness coaches abenshi mba nzi ubusanga amatako yadusataguye kubera imyitozo, nabo kameze gutya, ariko wowe ndabona nta n'ibiro nka bingaho ngusha. Yego. Urugero mfite mfite ibiro bike, mfite ibiro 80, ariko ahanini njye ntago ndi umutoza. Yego. Ntabwo buri umutozo wese ashobora kwerekana ariko ari munini kugira ngo wenda bamwigireho, ariko jewe ndatoza, ashobora kukugira munini cyangwa kugira muto, ashobora gukorera shape yose ushaka, ariko je si lazima ngo mbe ndi munini. Niko mbikora kubera ko nkoresha n'ibintu bya aerobics, mba nirinda ko nazaremera igenda imbere y'abantu. Yego. Kesha gukora siporo bidasaba kubikunda no kwiyima birashoboka? Siporo ikintu cya mbere kugira ngo unayishobore bisaba discipline, ikindi bigasaba kuba uyikunda. Nk'uko umuntu ashobora kuba urugero akunda nk'indirigi, ukuntu ukunda indirigi rero ni nako ugomba gukunda siporo, kuko na siporo navuga ko ari ikiyobyabwenge. Sibyo? Indirigi ni inzoga y'agafoto itera imihange n'agafoto. Rero ukuntu umuntu ashobora kuba akunda inzoga cyangwa akunda umuziki, ni nako ashobora gukunda siporo, kuko siporo ni ikintu umuntu ashobora, ngiye hari igihe mara iminsi 2 ikurikirana ntaje gukora cyangwa 3, ariko nkaza nyine numva mbabaye,
akenshi ugasanga nyine ndi no kwirenganya ukuntu nakoze gake kubera iki ya minsi maze ntazi. Rero siporo bisaba kuyikunda nyine nayo ikagutwara ubwonko. Coach, abantu benshi twishyura gym ariko tukabura umwanya wo kuhaza dufite ubunebwe bigiye bitandukanye. Ukumveka gute umuntu kugira ngo yumve ko ibyo arimo arakora biri mu nyungu ze bwite ya siporo ayikore yitanga wese? Ubundi ikintu cya mbere biragoye ko umuntu ashobora guhamagara kuri telefone akakubwira ngo ndashaka gukora siporo, uhita umwemera umubwire ngo nta kibazo uzaza ukora. Biba byiza iyo uje kwanza tukavugana nkakubaza intego ufite, nkanabikumvisha ko gukora siporo ari ibintu by'ingenzi cyane. Iyo uje muri siporo si ukugabanya ibiro gusa, bifasha n'ibindi bintu byinshi. Rero iyo mbashije kunyumva mu buryo bw'ibiganiro, kuza gukora siporo biroroha cyane. Aho nikundira gatama se bijya bikunda ko yagahuza na siporo nyine cyane, birakunda ubundi akeshi biragoye kwita umubwira ngo rekeraho, ariko gake gake agenda agabanya kandi bigashoboka bikarangira ziretse gato. Alright, mujye kutwemerera niba ntacyo bitwaye tujyane mu nzu yanyu y'imyitozo ngororamubiri, mutwereke imyitozo imwe na imwe muyo mwagiye mukora, yaba yo mwatangiriyeho, natubwira iti uyu mwitozo ufasha umuntu kugabanya nk'inda. Uyu nguyu noneho kuri gahunda ugira gutya na imwe y'amaguru ananiye ketchup mutubwire iti yamone yari iyi ngiyi, uraza kuzibona ABCD zirigaragaza. Gusa mbere yuko wenda tuva muri kino cyiciro ushobora kuba biza kugwana ko twongera kuganira birambuye, it's better ko watanga address yawe ku muntu wifuza kuba yana joininga iyi gym tonic yanyu mukoreramo, agendeye ku biro 90 byageze kuri 80, bikomeze no kumanuka hasi nkuko mufitemo nko mu ntego iyo yaba joininga kugira icyo mufasha niba ntacyo bitwaye. Ariko ku muntu wakwifuza ko twakorana, nimero yanjye ni 078 2 88 76 78. Noneho ku Instagram nitwa Coach Yves 27, ama TikTok Coach Yves 27, niko social media zanjye zose niko ziri. Yego, ukorera no ku kazi cyangwa n'imyitozo yihariye yo gusanga umuntu nk'ufite gym yubatse? Ushobora gusanga umuntu iwe, ushobora gusanga umuntu kuri gym imwegereye, ni ibintu byose iyo ubashe kuba twavugana birakunda cyane. Reka dusangire imyitozo. Urakoze cyane. Ketchup ari kuri tapi lulo, kadebe umuvuduko ari gukoresha. Ubwo ni kangahe? Kugenda risanzwe. Yajye nabi yakomena umutwe. Hano niho kuzaba. Zimwe wanga z'amaguru se? Oya, urazibona. Iyi cross. Iyi ni nka marsh. Wari ubitetse yarazanye garde room hano. Mikino yawe garde room bimuze wakayuko ugenda gushaka kwirukanga se? Njye ntabwo nkunda siporo zo kwirukanka. Nyuma yo kubyara ntabwo nigeze nzikunda. Bitari no kuri iyi mashini ntasanzwe ntabwo ukunda kwirukanka. Riho turebye nabi cyakutaza. Rero nkagaposha. Mubwira zo kandagira urebe. Izo zose wazibona hasi. Zahita zitaka. Afashe speed ya 60. Harimo akadomo niko katagaragara. Ni gatandatu. Ni gatandatu. Ni mice zero. Ukaba umaze gukora iminota 2 n'amasegonda 18. Yego. Yes, bifatishwa. Uragabanyije yabi bikuta cyane. Ukizo gatanu n'ibice bitanu. Kugira ngo mbe mbi kutubaraga. Abantu bataza kunteka muri video. Kabaraga kaba kari kugenda kanda. Kaba kari kugenda kagabanyuka. Kaba kagenda kagabanyuka. Yabi uko bikuzana. Chaka mwana wanjye. Hari umuntu uza hano ukabona arabikanyije ari rukaza ntihita ari mubashatse kuba nkaho. Ari kuri tapi runo arimo arakora akitozo rwose
gakora amaguru n'igihaha ariko gake gake. Izo maguru zaba ari danje. Ubwo yongeye umuvuduko. Umara igihe kinini muri gym. isaha Ndahagarara gukora. nduhukamo igihe kinini nzi nduhukamo muri iyo saha aba wenda ari iminota yose nyiteranyira sindabikora ariko hari n'igihe mpagarara umunota nkaruhuka. Iyo naniwe cyane ndahagarara nkaruhuka nkahita nongera ariko nanone sifata umwanya munini ndi kuruhuka kugira amaraso adakonje. Akashishikaye umwanya ndagihagaritse. Warumvishe? Iminota twihaye irarangiye. Bigendera ku minota. Ni 5 koca yampaye ubundi hari igihe nkora n'10. Umunsi nakora 5 ejo ndakora iyi ngiyi gutyo. No gutera ukamenya ngo umunsi natera ibiro bingahe? 5. Ndacyari ku biro bikeya. Ibiro inkoni ntabwo ndafata neza amazina ndatukwereka ugasanga byose bihanye n'ibiro 40. Kandi ebyiri z'amaso. Gende. Reka tujye mu mwitozo. Umwitozo ukabura atangiye. 2, Tugezeho 3, kwishyushya stretch. 4, 5. Start. 1, 2, 3, 4, 5. Nyuma. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ladies. 1, 2, 3, 4, 5. Start. 20. That's it. 1, guys. 2, 3, 4, 5. Minute. 1, 2, Mu rwagwara. 3, 4, 5. Kuruhande. Japo wanjye warawuvara. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Start. Find it. 1, 2. Hey. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. There. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. Sawa. Turatangira sasa. Kakundi. Pop. 1, pop. Then go. Pop. 1, pop. 2, pop. 3 gache. Pop. 4, pop. 5, pop. 6, 7, 8, 9, 10. Sawa. Turakora kabiri. Rongera rimwe. Twende tena. 1, pop. 2, pop. 3, pop. 4, pop. 5, pop. 6, pop. 7, pop. 8, pop. 9, pop. 10. Sawa. Jesus. So done. And the sound. See? Rimwe. 1. Okay. Sawa. Agenda 6. Yeah. Pop. 1. Pop. 2. Pop. 3. Pop. 4. Pop. 5. Pop. 6. Pop. 7. Pop. 8. Pop. Yeah. 1, 2, 3. Go. 1. Pop. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sawa. Turaza guhindura akaguru.
ubwo turajya ku moso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bam safi turaza kugendesha amaguru abiri none kuyatwarira cyane pap safi there you go 1 2 1 it's good pap way good hey here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 safi guys Nsa sinzi ikibazo turaza kugenda kabiri twende 1 2 bam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sawa shatu nageuza Twende ibihe biradusoje ego 1 2 3 sa chill 3 4 5 speed is up speed turatangira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 safi turasubira rimwe ibintu bingahe ibyo ni bibiri 10 ubazamuye 200 inshuro 10 ubwo ni 200 yeah congratulations congratulations twagiye tena tu digo 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 sawa gutyo ni sawa cyane tukaruka tugiye kuri za sport atinya sasa ku maguru turaza kugenda bisanzwe swat turakora 10 dukore kabiri kuna abandi bana bazemera keca 10 kabiri gone swati koko swati keca urazitinya tugende 1 2 pap 1 2 3 amavi nurambura amaguru ngo ashire 4 5 6 chap 7 8 9 10 good turakora kabiri konye keca warushye ntabwo yaba arushya kakanya yatari mwana wanjye oye bigo 1 2 pap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 congratulations ikintu kirenze nuko afata exercice ve uko yabikomeye kose
nyine uburyo uyimweretse ayifatamo uko uyimuhaye ni amahirwe ibintu nk'ibyo. uri umuntu wa dani wagerageze mu banyuma turaza kugenda gutya turaza kubivanga no mu boswa tukajya imbere 1 2 kishikamanuka hasi twagiye tureba ariko uzamugura indirigi Igo 1 2 pop pop 1 pop pop 2 pop pop 3 pop pop 4 pop pop yanyuma gayo 5 sa turakora kabiri konyine se mururongera twagiye tena 1 2 3 go pop pop reba umugongo nuze kujyamo pop pop tu ariko speed no sigaye gatatu konyine pop pop speed good 3 pop pop and then 4 1 pop pop yanyuma 5 sa good turaruka gake amasegonda 20 kisha turaza kujya hejuru tureba ba zinizo yanga cyane sasa yanshobora nge tunadushobora kenshi kumbona unegeka bashaka gushyiramo ngarebe ko muri gusimba amaguru ni da amaguru ni atari twagiye tureba shaka ugaterura nk'amaje ya gutya Igo 1 2 3 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bam safi ansa uranafata koko uranafata pe twagiye tena tureba Igo 1 2 3 go 1 2 3 4 5 1 6 7 tuzuze 8 9 that's one 10 ariko mana we gatsitsino kare kanze kuva hasi turaza guhindura basa tandukanye amaguru gatoya tuyatandukanye saa twagiye 1 2 3 1 no twigira inyuma gato aho ngaho agatuza imbere saa twagiye tumanuke swati bisanzwe 1 turambura amaguru saa subirayo 2 3 okay no kwareshaga kariya kuma nitiyo gafite ibiro bingahe aka ni 20 ni biro 20 10 injerekani y'amazi keca imwe koko injira gaticu turagenda gatanu igira imbere gato saa twagiye 1 2 3 go 1 2 3 4 5 saa gatanu saa nashaka iya nyuma tuyikora ariko amaso areba hasi ureba hagati y'amaguru ntabwo wumeze ute
teruraho wowe se ndahita nishyura abonema y'umwaka. twagiye 1 2 3 tureba hagati y'amaguru 1 oya twigira imbere gato cyane sarigo 1 2 3 4 5 umugongo nta kibazo ni sawa guys. Keca umugongo urumeze ute? mbere nakoraga siporo byarashize kereka ahubwo maze iminsi myinshi ntazi. Yego. Ubiretse kubera umugongo warukuriye warugeze ukuri? Oya ahubwo imbaraga ziba zishize. Nige zakubanya inteja. Niriwe mu bintu byinshi umwana wanjye so wizi N'amasahani mabi. n'amasahani meruka bya biryo gaposhanguri umunsi ndabyuka ndamahoro narengejeho teveri nirogoye ibi Nyarwandakazi imyitozo ntabwo iba yoroshye. iyi ntabwo igoye Ubwo nibiro bingahe hariya ho? ni bitanu 5 10. You 1 2 chest out. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bum. Stop. Stop. Nakubwira nuko ndusha guterura. Yeah. Nakubwira nuko ndusha guterura. Yeah, arakurusha. Reka ntabwo nabiterura biriya nje. Wabonye shaga ko? Ndasubiramo rimwe ryo. Tende 1 2 3 bum. 1 2 3 4 5 tumanuke gahoro 6 7 8 9 Bum. Sabe, guys. Nakwipa. Ingingo za kecapu zimubanye inteja ni gahunda yo gushyiraho amazi akumva uko gahunda zimeze. Egereza kuri coach tuganireho gatoya. Tuganireho gato nk'umunota maganira n'umutoza. Yego. Mukoze imyitozo igera muri ni 5? Ni imyitozo itandukanye iragera muri 6. Muri 6 gutyo. Yego. Iriya y'amaguru nuvuze ngo ni y'amaguru gute tumakomera bigenda gute? Nurumva hanini mu bintu bifasha umuntu kuba yatakaza iyo wibanda ku mwitozo runaka ahanini ukawibandaho utavangavanze. Rero ketchup ni umwe mu bantu dukora n'imyitozo tukavuga no munsi turibanda ku maguru ejo twibande ku maboko ejo dukore cardio z'umubiri wose. Rero mu bintu byaramunaniye amaguru ariko byibuze amezi 2 y'inyuma ari kugerageza agakora yo gusimbuka. Rero ibyo twari turi gukora byose bya buri mama nubwo tuba dusa nk'abashyiramo amaboko ariko ahanini amaguru niyo adufasha. Amaguru se atuma umuntu atakaza ibiro gute? Atuma amaguru arababaza kandi arananiza. Arananiza iyo ubasha guterura ibiro byawe ukoresheje amaguru yawe ni bimwe mu bintu. Rero hari n'ibintu adashobora nk'ubu mbere yavuga hari ibintu byinshi atarabona babiki ibintu byinshi hari ibintu byinshi atarashobora ntaza kubivuga hano ariko ibyinshi arabikora neza cyane. Keca kugira iyo waga ntago uzancika. Right, reka dukurikira imyitozo. Turaza gukoresha amaboko none yonyine. Turagenda 5 tugende 5. Amaboko yonyine. Bigira inyuma gato. 1 2 3 push 1 2 3 kumanuka gahoro 3
4 5 tugende up 1 2 3 4 5 sawa shaka amaguru nituza kuyazamura gahora apana kwiruka sawa twege up 2 3 byiza guys 4 5 good 1 2 gahora 3 4 5 sawa turuke nabonye ije iyo twagiye tena go 1 2 3 go 1 2 3 4 5 tena gahoro 1 2 3 4 5 sawa ya nyuma pop 2 3 4 5 tena 1 2 gotcha 3 4 5 sawa kisha turakomereza hanze sasa tugiye hanze gapo hanze Ketchup umeze neza ubuzima ntabwo uri kugucika ko wambwiye ibiro 40 nkabona utera ibiro 10 ibi rabikoresha kuri deadlift yego deadlift narabiteruye tugiye kuri Turaryama, abdomen amaguru tugiye arambuye gukora inda amaguru arambuye tujya kweguka ugahinda amaboko icyarimwe n'igimbi n'amaguru tugende ture 1 2 3 1 2 3 ibi sinabishobora 5 6 7 8 9 10 sawa ngiye nkora Kugenda abdomen kabiri. 10 uri abdomen 5 zibarize sha kandi zo duce nazo zitaragira akizo ziroroshye twagiye tero go 1 2 pop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sawa turaza kuvanga akaguru kamwe kazamukira rimwe abiri kira rimwe kubera kunanira twagiye twe kubera kuruha turagenda kamwe kazamukira rimwe abiri yose twagiye twe yego pop pop 1 pop pop 2 pop pop 3
pop, pop, 4, 4, nta kibazo, 4, pop, pop, 1, 5, sawa. Turaza kuruka, turaza kujyana akaguru kamwe kamwe. Ibyo biroroshye. yego mu gihe ari kuruhuka kamengana na coach gatoya coach hari imyitozo yakoze ari gusunika ikiboro kiriya kiboro icyambere gifite ibiro bingahe cyambere cya hano icyambere cya gifite ibiro 20 ariko bitewe n'uburyo bitandukanye icyo hepfo kirakomera kurusha icyo ruguru coach ukizamura igihe kirekire na mutesikare tureture nabonye azamura yego kiriya kiroroshye kubera ko gisa nk'ikikwegereye gusunika bita byoroshye ariko icyo hepfo kiraremereye ubwacyo n'utashyiraho ibiro uragikora ukacyumva nibyo kabisa bikora byo amatako none bikora amatako cyane amatako yasa nk'ayoroshye mu kuntu turi kugerageza turebe ko yakomera turi no kubivanga turabivanga tugakorera hano tugakorera no hanze Ketchup nta mukobwa wakomeye ibyo bintu byo gukunza amatako ye byanga oya ntabwo ari ukuyakomeza byo hari ugukoroha bigakabya ni ugukomera byo kugira ngo nyine umubiri utazajya unyeganyega cyane twagiye tureba 1 2 3 pop 1 2 sawa guys 3 yiza 4 dukoreho ku kirenge 5 6 7 8 9 10 sawa ibi bintu biragoye n'abagore ni bakeya bikora turongera rimwe turebe byagafasha baraguca mu maso twagiye turebe we go 1 2 pop 1 2 baba no bavunika bro 4 5 6 7 8 9 10 well done Ketchup tubwira ku mwuka wawe nyuma siporo umuntu aba yazizanye ariko ari ahantu bigera umva wakubita uwabikuzanyemo kandi nawe ariko siporo zose abantu babonye twagerageje kuvanga harimo izo natangiriyeho ntazishobora na gato ubu ngubu nsigaye ngerageza gukora hakaba n'izindi yanyigishije ntarafata neza ariko ntari nifite icyizere ko nzakora nazo imana nidushoboza n'ubundi siporo n'ubuzima ntabwo yari iyo video ya nyuma ntabwo ariyo nayo ya mbere hari yari yabanje iyi ni iya kabiri kuri YouTube channel yanjye ariko nzi neza ko tuzatanga n'izindi abantu bakagenda babona impinduka ni ukuri abantu bashaka kugabanya ibiro ive bamugane bazi ko bafite gahunda kugira ngo nawe abatere imbaraga muri iyo gahunda azabafasha nanjye niwe wamfashije kuva kuri ibyo biro 90 regime nafashe nayivuzeho byose ni ukwigoma kumara isaha muri gym hari igihe ugera mu minota 10 ya mbere ukaburananiwe ukahita wumva isigaye ni myinshi kandi hari n'abakora ibirenze isaha tutaraje gutya narushye maze nawe gutya umeze kuko ndi kubibona ariko siporo n'ubuzima siporo ni nziza zigufasha kudasaza nyine ngo wumve wacitse imbaraga cyane hari abamama bakuze ariko bakoze amasiporo bafite n'abana baturuta twese ko turi hano ariko wabibona ukumva urabyishimiye nyine kubona umumama ungana n'abana be kubera siporo no kwiyitaho rero ibi ntabwo aba ari kuvuga ngo ni ugushyira video kuri YouTube gusa nuko tuzi ko hari abantu batubonamo nk'indererwamo zabo ushobora kuvuga yabyaye abana 3 ikindi bamubaze abasha kwita ajya muri siporo nyuma y'igihe runaka kuko hari n'uwo bitera ubwoba hari n'uba wumva ko atabishobora ariko byibura iyo hari ikindi kintu akubonamo ko umuteramo imbaraga n'ibyo dushoboye tuzi ko bifite ikintu byamarira abanyarwanda turabikora ni muri urwo rwego rero umuntu hari igihe bagira ngo basangize bimwe mu byo nawe akora mu buzima bwe azi ko bitabangiza kandi ari byiza rero ku muntu wabyaye abazwe cyangwa se akabyara mu byo abantu benshi bakunze kwita ko ari ngo yabyaye neza
biba byiza gutangira siporo niba uzi ko hadaciyemo igihe kirekire kubaza muganga wawe, ko nanjye narabanje ndamubaza, njya gushaka Yves atajya kunkoresha siporo zimwe na zimwe yazinkoresha nakumva mbabaye, arambwira ati icyiza nuko azabaza muganga kugira ngo amenye icyo nagufasha. Mubajije muganga arambwira nta kibazo, ubwo na coach wanjye rero mubwira ko muganga yambwiye ko nta kibazo, noneho amenya uburyo agomba kunkoresha. Hari siporo ngewe nkoresha azi neza ko hari icyo zamfasha wenda kugabanya nko mu nda, ariko kandi anabizi neza ko nabyaye imbazo. Rero nabashishikariza gukora siporo, kuzikunda, kumva ko nimba uri muri siporo ntabwo uhaze, ntabwo bikora umuntu uhaze nta nubwo wataye umwanya. ntabwo abikora utazi Gaposho se kabisa, gaposho rega ntabwo abaho. Yanguriye ibiryo ariko rimwumva arapfuye. no ndashye gustarara bayi ubuzima ntabwo buri kugenda neza. N'uyu nguyu ni umuko. Nawe ukeneye kuza muri siporo igihe kinini kihese, tuvuze iminota ingana. iyo ngiyo Ntabwo aba yariye. njye nkora siporo rimwe mu aba cyumweru, yanyweye inzoga ntabwo aba yariye. nakora siporo mu cyumweru, gatandatu nyina football isaha. Ariko football nayo ni sawa. Mbari kuza umubiri wose usibye gutera pompaje na pompaje enye Ndazi kurusha umuntu. amadomero ni eshanu Ngwino werekeza mu ntera ariko ngewe. pompaje tugenda Ngewe ntabwo ntera zose nziza z'abagabo. itereza gute twagiye turebe twese. tugere pompaje za keca ese no mu mwitozo w'uyu munsi ubwo niho dukomerejeho ubundi akubite ari ikintu ari bukubite hano Yo. andusha koko 1 2 1 zari z'abagore sha 2 swati nyine okay pompaje zikora nyasha right nibyo ngibyo. Yves tugora ku musozo kugira ngo mareke mukwe n'umwitozo wa nyuma ntabajagaraza cyane, twishimiye urwego Ketchup amaze kugeraho cyane. Umuntu ugoye bisaba igihe kinini kugira ngo amaze gufatisha umwitozo ugoye, kutubwira ko niyo wamweretse mu nyuma atarafata ariko azafata ashobojwe n'Imana. Umuntu ugoye bitwara igihe kinini kugira ngo agere kuri ritime nziza y'umwitozo. mu bintu bigora ni ukuba wamenya exercise. Iyo turi gukora kuba wamenya exercise, ariko exercise uyimenya byibuze hagati y'ibyumweru bibiri ku muntu witabira buri gihe. Ibintu by'ibanze mu byumweru bibiri uba wabimenye. Yego.